Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kumshi benta kajing rakhe ya kajing dap hinyo pausan snem kajing yo lut kari India. Ne Azadi ka Amrit ka Mahatsaf ka District Legal Services Authority West Jaintia Hills District kalasdang da ka program Pan India Awareness and Outreach bat Legal Services Week. Ya katay kajing lekmen lapan long haka artarik urisaw bat on pankot haka katsaw tarik no opera arajar arpaway. Hawes Jaintia lasdang ya ka District Library Auditorium mentong jawai haga jingalang kabala penyat dong Muktiar F Pasa kat bakakong Bikriam District and Session Judge Com Chairperson District Legal Services Authority West Jaintia Hills District kalabatay halor ka National Legal Services Authority kurukam trekam ka DLSA banyarab ikipad ba ha kabeday bat kikaman. Kiway kiba ay jingkren kilong kakong RM Carsentiu MJS Chief Judicial Magistrate Cum Secretary DLSA West Jaintia Hills District Ubikram Dimarak Superintendent of Police ka West Jaintia Hills District wat kiway. Nalor ki jingkren ladan ru ka jingelek kay drama blaya siya menta di kisamla pulay ka NSS unit kiyang nang ba Government College Juway. Larajia badan menu besar masnong di besar banden di kini kilong kini lani di besar leben kenu bentar hilak ban bagadon kani da DLSA hapo district hilak dan lek yang tu klan dadon kaman COAAM ni don ki paralegal volunteers li hajar bar kisnong hilak dan bat ki bongdon kisnong hilak dan cover up ki wei pat ki bentar jo kisnong bat hilak dan kajiran lo bentar no kanu le SAPM shum dadon kam shomopi Bonuan delegation national office and rekan rak lagi yang kejengdon kam jongpi bat ngin yarak mangi kumno ban tensuk ikat kam jongpi Tina terdal kejengdon juga District Legal Services Authority kalalong kejengdon toy kejengdon pui pi ke district syemi kene ke kabu bat penentang hok ika benta ni don dan ni ban yarak upi bat nan terdal आज kejengdon burong menjongi keba Labdang na do meneh bahkan pun kasau terek ini program lese penyo senong yang ayat yang penmana pak lo ya baru di program di bangundan resim ke kabu ban resim mentah ke kanong ke kaburam ke jingkeman yang ngibung ke office pada ke jo por pensiun jan ban wan rekak ni hakno ke bentar ban ni kloy hasna jo ni dan menyerak di kam hidup jengfi Atma Nirban Bharat, we are proceeding to that limit by 2022, where our Honorable Prime Minister, Government of India, wants all-round development of the India, and legal services is one of the main subjects on this Mahotsav.